wajya w'ikinyamakuru igihe akadomo.com kareba byinshi cyane byavuzwe kuri iyi nkuru rero Agatosha Jenerali Muhoozi yashyize mu bikorwa ibyo yari yavuze afunga ibitangazamakuru bikomeye muri Uganda. Ari nyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba batangaje ko ashobora gufunga imwe mu bitangazamakuru bikorera muri iki gihugu. Ibyo yari yavuze byamaze gushyirwa mu bikorwa. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru hari ku munsi w'ejo ibikorwa by'ibitangazamakuru birimo NTV Uganda, SPTV, Daily Monitor ndetse na The East African byarahagaritswe hanyuma y'uko ibiro by'ikigo Nation Media Group cya NMG bikorera i Kampala bifunzwe n'abashinzwe umutekano. NMG ni imwe mu masosiyete akomeye mu rwego rw'itangazamakuru muri Afrika y'Iburasirazuba, ikaba ifite ibitangazamakuru bikurikirwa n'abantu benshi mu karere. Icyemezo gikurikiye ubutumwa Jenerali Muhoozi yari aherutse gutangaza ku rubuga rwe rwa X, aho yavuze ko hari ibitangazamakuru agiye gufunga. Icyo gihe benshi babifashe nk'amagambo asanzwe akunze gutangaza ku mbuga nkoranyambaga, ariko byaje kugaragara ko yari afite umugambi wo kubishyira mu bikorwa. Kugeza ubu impamvu nyakuri yatumye ibyo bitangazamakuru bihagarikwa ntiratangazwa ku mugaragaro. Gusa Jenerali Muhoozi yavuze ko icyemezo cyo kubifunga cyemejwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, anavuga ko ari nawe uzafata icyemezo cya nyuma cyo kubyemerera kuba byakongera gukorera ku butaka bwa Uganda cyangwa se kubifunga burundu. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07934417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Ni inkuru nasomye kuri ibinyamakuru byinshi, ariko none wajya ku kinyamakuru Umuryango ukareba byinshi bijyanye nayo rero. Hagati rero nkubwira ko nyuma y'ubushyuhe bukaze bukomeje kwibasira ibihugu by'Iburayi, mu Faransa bamaze kwandika impfu zigera ku 1000 z'inyongera kubera nyine ubushyuhe bukaze cyane. Abashinzwe ubuzima mu gihugu cy'Ubufaransa kuri iki cyumweru rero bavuze ko hapfuye abajyandi bantu barenga 1000 ugereranije nuko byari biyitezwe mu gihe cy'ubushyuhe bukabije bwibasiye igice kinini cy'Uburayi bw'uburengerazuba mu minsi myinshi ishize. Urwego rushinzwe ubuzima rusange bw'Ubufaransa rwagize ruti kuva ku itariki 24 Kamena abantu bagera ku 1000 binyongera barapfuye ugereranije n'impfu zanditswe mu mezi ashize. Urwego rwavuze ko uduce twashyizwe mu cyiciro cy'utwibasiwe cyane twahuye n'ubushyuhe bukabije, ngo kandi 85% by'abapfuye ngo n'abantu bari mu myaka iri hagati ya 65 kuzamura. Mu bwiyongere bw'impfu ngo bwagaragaye rero harimo abantu bapfira mu rugo cyane cyane mu karere ka Île-de-France kabarizwamo umujyi wa Paris ndetse n'inkengero zawo. Nabonye abaganga bo mu bitaro bya leta muri cya gihugu bavuga bati nta bikoresho dufite bihagije byatuma rero duhangana n'ubu bushyuhe. Bavuga ko ndetse ku itariki ya 2 z'ukwezi kugiye kuza bazigaragambya. Aroni ihangayikishwe n'ikwirakwira rya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Umuryango w'abibumbye watangaje impungenge ziterwa n'ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abaturage benshi bahanganye n'inzara ikabije. Hano kandi batubwira ko raporo yatangajwe ku 27 Kamena 2026 igaragaza ko intara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo arizo zibasiwe cyane n'iki kibazo, aho icyorezo cya Ebola gihurirana n'ikibazo cy'umutekano muke ndetse n'ibura ry'ibiribwa. Aroni kavuga ko inzara, kwimurwa kw'abaturage ndetse n'intambara bikomeje gukoma mu nkokora ibikorwa byo gukumira icyo cyorezo rero ndetse no kukivura, bikongera ibyago byo gukwirakwira kw'iki cyorezo. Yasabye kandi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kongera ubufasha bwihutirwa mu rwego rw'ubuvuzi n'ibiribwa mu rwego rwo gukumira ko iki kibazo cyahinduka icyorezo gikomeye kurushaho.
urukiko rw'ikirenga rwasobanuye impamvu abafata amashusho mu nkiko bihanijwe. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitira wagaragaje ko hashyizweho amabwiriza areba abitabira imanza mu nkiko arimo kudafata amajwi cyangwa se amashusho y'ababuranyi bari mu mbago z'urukiko, bakaba ngo bakunda kubikora batabiherewe uburenganzira kuko ngo babonaga ko bimaze gukabya. Yabigarutse ubwo yaganiraga n'abayobozi b'inkiko mu Rwanda kuwa 26 Kamena. Mukantaganzwa akaba yaravuze ko ayo mabwiriza yasohotse kubera ko byari bimaze gukabya kuba bibi cyane ku nkiko nyine, ngo kandi bifuzaga ko ngo batanga umurongo mwiza kandi muzima. Agira ati n'ikibuga cy'umupira w'amaguru baracyubaha, ntawe ushobora kwinjira mu kibuga abakinnyi barimo, ariko bari basigaye baza iwanyu. Ubwo n'abacamanza yabwiraga nyine ngo abantu bagafata amashusho bagakora ibintu binyuranye n'amategeko, avuga ati mwubahishe akazi kanyu. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yagaragaje ko aya mabwiriza yashyizweho agamije kubungabunga umutekano ugomba kuba mu rukiko ndetse no kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bw'ababuranyi. Wajya ukema kuri igihe.com ukareba n'ibindi byavuzwe. Agapira gafasha abagabo gufata umurego gakomeje kwitabirwa n'abatari bake. Ibitaro bya Benjamin Mkapa cyangwa BMH byo muri Tanzania bimaze kubaga abagabo 14 kugira ngo bashyirwemo agapira kongera umurego igitsina cy'abagabo. Kuva igikorwa cyatangira kuhakorerwa muri 2023 rero ngo kiri kwitabirwa cyane. Ubuyobozi bw'ibitaro bwatangaje ko ubuvuzi bukorwa n'abaganga b'inzobere b'Abanyatanzania hakurikijwe amahame mpuzamahanga y'ubuvuzi, ibituma abarwayi batagikeneye kujya kwivuriza mu bihugu byo mu mahanga ya kure. Umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ibi bitaro Dr. Abdallah Baja yavuze ko ubu buryo bwo kubaga bukorerwa abantu bafite ikibazo cyo kudafata umurego kw'igitsina, mu gihe ubundi buryo busanzwe bukoreshwa ngo bwananiranye. Dr. Abdallah Baja yavuze ko kubaga umurwayi umwe bisaba ko yishyura arenga miliyoni 5 ubari mu mafaranga y'u Rwanda. Ashimangira ko abarwayi 14 bamaze kubagwa bose bakize neza. Ati kugeza ubu tumaze kubaga abarwayi 14 bose bakaba barakize. Ikibazo cyugarije benshi kandi gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuryango ndetse n'imibanire y'abashakanye. Ati ubu ngubu turimo kugikemura kandi turagikemura neza. Ugiye ukema kuri igihe.com uraza kubona mu makuru rero magufi nkubwira. Minicom ngo ni Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano yisubije ubutaka butanu mu cyanya cy'inganda cya Rwamagana. Naho mu Ruhango polisi yasabye abakora mu mabagiro kwirinda ubujura bw'amatungo. Ngo niba bajyaga bagura amatungo bakayabaga ariko nyuma bikaza gusangwa ko ari amatungo yibwe. Naho cyema kuri umuryango batubwiye inkuru y'umugabo w'Inyamasheke ukurikiranweho kwica umwana ngo yakekaga ko atari uwe. Umwana w'imyaka 4 ngo yaramwishe avuga ati umwana rwose mu bana banjye ntabwo muzi, ntabwo ari umwana wanjye. Mwaramutse ariko? Mwaramutse neza. Umeze neza? Ndashimira. buretse gatiya buretse mbere yo gukomeza nshaka manza umve kano kantu buretse gatoya. Ibo nge nayirebesheje amaso iriya niyo bita Gehinomu. Nagiye mbona imihora myinshi, nabonye umuhora witwa Ishanga. Rero niba twavuga ngo ni ikibuti kiriya, niba twakita igiki, icyo nzi cyo gusa buretse ongera mve n'uyu nguyu. Mwumvishe video yasohotse y'umukobwa witwa Kirabo Kisitu y'umusuwagege. Wenda ibyo reka tubyo, ariko mbega urugo uziko wajya mukabyina mwa Jesus. Noneho iyo nabonye ntago ari ingiye, iyo none hitumye mahamuka. Yesu we toka uziko ndi kwikanga mu diamond. Nyirantsura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru uriya mukobwa. Turashize Abandi bati ni umuhora wa Horumuzi. Abandi bati budiho buryo uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yabura misoko ya Nile. Abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande. Rero nyuma yo kukumvisha abo bantu ikintu nagira nkumvishe fresh, nimba nawe utarabona ino video bro, ewana ukaba uri muri babantu rwose bakiraho ngo basiketa, ugomba gutunyandikira kuri nimero yanjye ngi uri kubona kuri screen yawe 0793347225. Ino nimero kabisa nyandikira kuri WhatsApp nawe ngugezeho nkwereke ikintu bitumuhora Horumuzi bro. Hano nanjye nayirebye mpita nyamanika, we nyandikira none direct.